أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Sudah dipotong nggak? Kalau mau bagian kiri. Oh bukan, ada anunya itu. Ada yang kederekan. Kursi. Mana itu HP dia? Sudah. Iya, apa itu? Begitu deh. Wajar orang tua. Masukin ke sana separuh ya. Sudah ya.
lagi pakai. Oh. Lagi, ngawas tu ya, tu. Tu aja, baru muda lagi. Ayo, tahu. Kan semua kau beli semuanya beli ijaz. Perempuan itu ibaratnya pakaian buat laki-laki, menghangatkan di musim hujan, meneduhkan saat kemarau.